Frangsi nilihin pen pudun tung bang lah henlo hok pet bang epini sia makai hai dowek ning apolo wedera join ni si pini alang li bang il tu manang than paklar tak tedel number 1 adun thu nilipu tung bang lah henlo ang ton admission pen chenglok kaduk weta enrollment bethe kaduk weta council pen si rap dun at po bulote lake Sainik school tingai dan nilabu non existing school do anle ili tumla bangso fund pen claim to that jok elu kalimade Sainik school itu wan lu plunte dak student ko anlo accommodate unpo number 1 67% that's kept for state quota long ili tum kachuthi dun jia jak kong awela people autonomous state long le dela itu myong si autonomous state long elu plutang te 67 along 50% itum ka chohang nu na jak kong doi tapi ni itum long lela lapen ili tu kar biang long ara datum Sainik school ke hang le ka chetup from ali autonomous state ke hang si ke chetup from lapen dang PG puta Rajnath Singh defense minister kaning jete kang pini people la sonang claim long ritum phan lapen la bang so school council tum interest pen defense minister tum interest pen leke wang kali lake iltum credit pining song trok kache song tum hele kaman ki otum sika chohang a school one that pen song trok tum asumar ko son sida ke enroll dun ja kong ke duima jilang solong eviction atum phan ko son lo iltum mal tum asumar dum ke enroll dun ji landless ala tum phan ko pilo to asumaran enroll dun ji line lo ke di tum mathaning ke lasi 335 crores atang ka jong si inkoira trok homos tielong kuti hini bagle school upgradation pencenglok quality phanle kuti hini homositin gronanta ilidum dak ching thuriji aku ching ki pihana tangka pinaing ke faculty waning te tu Rajiv sir puel ga dak lom awi NCTE bodi national kopine atet si pass ning bodi halasi tum hanang thanun ji bodi dak lom itum thanun bangwi Rajiv sir than qualified pune Rangsina sara qualified te dalang itu mathani pu aja kong awe bang hala tum seneng waiji pulo tang te atangka ke piduneng eli tum mate de di fulong itu centering pun de thai think about Tarapur student think about West Karbi Anglong Hamren constituency interior Kropli constituency arta non ningkan troxi ner keplo non ta ki jiwana school ki dunja thai awela recently media long itu theklong hala dak arta pulo ningkan crazy pen ningkan Kepen Chris yang bonglonte itu class 6 enroll nang po age factor ke athima NDA tok duni blotang te ningkan ning koi raisi a burning ara exam ke tok dun ji apanta that is also for entrance exam arta la pena BC ke dak tok dun longli lasi ilitum proud feel nang ne je Sainik school dulo blotang te litum secured lo boitum ma thanang ne job guarantee lo boitum ma thanang ne alangli amen ended ke Pankaj Midhi po Golpara student kalima kalan Pinier ni alang phan Sakuri Council men se accommodate na if he is married alang state Sakuri silong dunang poke people at the council men accommodate nang kok these are the factors la si nilipun tung bang lalo itum autonomous state long ledet lake BJP cannot deny Congress cannot deny ESDC cannot deny alang itum hang tek theder posi long ledet lo lapen la long ledet posi pini itum lake pini ke 5% si state long itum hanang pisi chonghong dun kok chalo lain lah. Oh, soal nili sabso. Bang so reply bang ya sabso pinang koi. Laan litum so ini ke sekolah alam kacethan kangjang keme ha fee structure alaman danglok dak aso na sona keme lam cethan lava fee nangli angko kaprega alam ben ke pati bang lake totally lake best less pusin li pudami pinia discussion ke nangli si pahut dak lo pusin li punang kok bola ngat thama ko ane ili tume particularly tume Sainik school alam cethan lo dak clear lo almost clear lo house clear lo clear dat pinang itum jong si kapre alam jong se purong pelutang te lake kapre ka tuar sedam rong po itum ke Sainik school alam se singai mati kapre ka hempre alam sedam menang lipulo nili nang thai leta amet ke chenghutan nili pulo hempre phan jong se litum chesong bom lan ton long ke long na lang pelutang te leta isi akin mesen atwalo ta athema central institute jong si mesen thedung institute jong si litum long pelte itu recognition apanda prapolo athema non mat all India long Sainik school long hum kwala hum
thongke pra ke thome lang la song bong sili tum long do pelutang de la data si recognition mission po la ta hempre kalam lo anang li angko eviction lam da pu hoi lo nili kapre adipet daming tung te angko punang nima pusen nili matham jong se la pute kapre atwar dam li po only sainik school alam chathan ve nang pini son son bange please nang li panna tuning Eviction la pen non bange Eviction sainik duk school la alam tu. bange almost lagi clear sob dauran clear lap lo angko nang li pulo CM sar siwang ning pulo kalang lo sitame alang bang hadak sai do kolo meeting do kolo pulutang te nang li daga kipudam nang ji banga alam avelo pudam la pulutang te nang li phanta nang li phaleng ke hangali nang li hana jai kathar sar phan Dilo tu masar CM gali lang mati. Alang li kan Ajan modality है, abelang alang ni ante loke. CM kali Modality pulutang abelang. te CM kali pulutang CM te lo sa alang modality apor ke doi nenge mati. CM sar putang te CM dake sar ko ani nang meeting tung ke bang nang lo doji da chingwai rake. dake meeting ko ani ke Awai doji paper da be thang da be CM chingwai sar pangtar pulutang ka te tan nang sum chalo. CM sar Kali ma. son bang position lo mang dake ko ani Itu man tan meeting nang ko wes lo mati nang lagi. li hai Tan nang wes lagi. ai su bang dai Pinya niansi along bang ni dai bang ne 400 acres dalam dalam bang dai bang we are Langsung discussing kilo only ni on dia dekat. we are discussing only CM on Sainik amata school press meet bango. kali Hala Central Defense Minister pen 100 crores we sanction are alo. discussing only on me Atanga intervene. Let 100 me crores. intervene. 100 crores has been already sanctioned intervene. to the state government. Sainik school lam se Off jathan track kam julo. Sainik school lam Discussion jathan na- kapre ka daga lam jathan nang discussion on off track dam julo 100 crores is Sainik school alam lo. 100 crores atangkas defense ministry pen nang sanction elo. cholo la bang mesna te nang li piposi kapre eviction Clear alam ang than hela. kapre lam Eviction lo handa ke loga char liyo sumar galima. Jilang sulong ke do tum kidu ke lak tum. Charli nang nilo ma. nang li Sainik school eviction dunang nilo ma. Mesen school ba dunlong nilo ma. tanang li Alang eviction litum, lam punang ni panik polam itu, ni like Sainik school lam se protection pini ni soson protect discuss mat ho jathan ve nang la ba mesen alam lo ben da daus don clear bom tang de lam mate kopi se alam dulang okay